in kan airport hi kalpain kan airport hi kan ron em tu na konin ramp an lo siam de Kamrula ten ramp ani an siam sum sen ko tam de me ram ko ni so siama ko abang nei lo min ko an kal sana ni so kan so chianga original estimate an abang khalo de ran sia so bang suan abang hi ei to da tiu na man ya var balin instruction kan pe top maya abang om lo suan thi lo thonga lo surama passenger kan bu vet don ni so bangin ko ti chi ni ma tar le dam lo te tan pe so na ngai na om lo chi ma ri nai na thui fep le ma la chu abang ti turin kan ti ya chu poi som sa alo ni nge chu arang ani ya in aero bridge kan ti hi alo da lo ba aero bridge to airport atanga thona han lu pa mai thei akha ani a chumi provision su an siam si lo ba chumi an siam le tu chuan tuna china ka so ya kha aram pa ku chu chiat le nai non sia a boi tha khom mai a boi ka ti khom mai ei thona chun bu na te chuan thona airport atangin le ya kal lo bin thona sunga kan lun kal mai ani a le lo nan do khatiam kha an lo siam lo ba aero bridge kha provision along ren lo ba mara su tu mai han ti le the ani to lo ba in baggage area ko asile lama chawan lo da le lama apani ni da tu ring instruction kan be mala to our original estimate a look del vec si ka alelam so an siam alelam siam lo 24 an kausana ei tur kenelo contractor here atira estimate ta kami ei baggage area i siam turani dia tu topal tu ngaya in komi a chong sung an siam me departure katana an dia ko komi kong chong kanan di ko Bible sesari suanga Kamrula nasiam ania kumia kuanin a dropping zone a kuan emma at sungza ke tu omloni katiani katsuanin fura kan lu kan suak turha ruah kan do don tinane adik lo shima mun dia dropping zone a oma first floor of one. Koko at sungzar be veturin na lo tang na turin instruction kan be gal bakani. So tung on pa kan di ania. I estimate a lo del vec box ya. Kana na su an turin ni ya. Din VIP parking asan pa na kha kan di bo ta boka. Ya di big asan pa turin ni lo kan di ni. Din kan airport hi how tak lu ka. Kenya State House tu mai state ta airport ni anong biya to ba Kenya re Taiberina airport state airport kan tila thap te pania so ba chuan hi the Bolai Airport Authority of India puta emo Adani Group emo in London mai to di sen kan dia so ministry Civil Aviation Ministry min boy kuidona Adani Group ko yan dio letter ano ni siya to kadena atu ne na so nge pe la thang ya kha kan zir chia na nga arang ke yang perin kan airport hi zumi te ku ta chuan plan kan duani tu na kwan night landing po kan la ti thei lo pa kan upgrade tur hianin ti nga la tam na to ka khoi sum ma kan nei lo SEDP atanga tuang long mai mai khania khatiri mo chuan ram ro ku kan thleng dong lo ti kong mai na ki dong lo re sensa to na yan
gawat di airport ko alimit at heng to expansion sang nge to lo ni kuai kwan chei thik that ai ni to leng pui hi na kina international airport atan ko potential nei kan ni a refueling system te en tiom se hi mi far is lama thok sok tu lo som ke po heta hian an tum do na kong an ai zok ka sum potential nei chu kan nia bangin ade ra na tu ra han som na tu ra o hian market nei tha kan in ngai ni atu zo per de na nge kan nan angam koi hoi ne na kan ei chu kan ba mai do na ei kan han pala na ania ten ho minister le na sam le na kan in ka lam ri chu chan kan soi boka chu buai na le tharum thon ei thleng to ni alo sila ei chu political level kan soi fel to reni kan ti chuan tu ni sam pakua hian Shillonga plenary session NEC kan nei dona home minister ram chair dona ten chuan assembly minister himan ka ne ei soidun turin kan na poka home minister in fiat puya ten chuan buai le nga ka pi chung lovin kan buai lo lai tram hian kan ram rin sin fel turin mala nga tha kan tia in ben dan kong ngai to kan tu mani